We hope you have enjoyed learning about Setswana language and culture. Study hard and you'll be able to communicate and do your jobs here more effectively. Before we leave, we wanted to test your knowledge on Setswana and hopefully help you know what videos you may need to watch again. Language learning can be intimidating, and the more you practice, the less nervous you will be when talking to someone in Setswana. So if you don't do well on your quiz, it's okay. Once you are over here, you will get more language training and you'll be able to ask questions from local speakers. We will read a question and you will give the response. If you need more time to think, pause the video after each question and feel free to look over your notes if you need help with the answer. Remember, for some questions there will be more than one correct answer. If asked, what is your name? Omang, you could say, Lina Lameki Meshak or Kibidiwa Meshak. Okay, let's begin. Dumela ma. O tsogile jang? O tlotse jang? Wa reng? How is it? O bidiwa mang? O tsogile jang? Le kae? O nna kae? O ne o dira eng kwa America? Jaanong o dira eng mo Botswana? O tsileleng mo Botswana? A o rata Botswana? O rata eng mo Botswana? Phakela o jele eng? A o rata kofi? Mago o bidiwa mang? Malome o dira eng kwa America? Thank you for taking the quiz here. Here are some possible answers. Dumela ra or dumela ma. O tsogile jang? Ke tsogile sentle. O tlotse jang? Ke tlotse sentle. Wa reng? Ga ke re sepe. How's it? Shapo. O bidiwa mang? Ke bidiwa Tonic. O nna kae? Ke nna mo Gaborone. O ne o dira eng kwa America? Ke ne ke le morutabana. Jaanong o dira eng mo Botswana? Ke moithaopi wa Peace Corps. O tsileleng mo Botswana? Ke tsile ka September 15. A o rata Botswana? Ee, ke rata Botswana. O rata eng mo Botswana? Ke rata dijo le batho. Phakela o jele eng? Phakela ke jele cornflakes le mash. A o rata kofi? Ee, ke rata kofi.
Mago o bidiwa mang? Mago o bidiwa Mary. Malome o dira eng kwa America? Malome o bereka kwa sekoleng. Thank you very much for watching our Setswana training videos. We hope to talk to you in Setswana face to face soon.